Pozdrav svima! Danas otvaramo novu misterioznu kesicu Disney Mystery figure, ovog puta serija 2. Došli smo do nje. Šta može u seriji 2 da se dobiju? Doug, Alien, Edna, Nemo, Jessie, Simba kao specijalna, kako se zove, nije Paja, Pata, Jasmine, Ariel, Peč, isto jednog dalmatinca, Goofy i Stitch u crvenom modelu. Sad ćemo da vidimo. Ovako. Ja bih voljela Daga, to nisam rekla Daga, Nema, to su mi jako favoriti, može Peč, Šilja. A ovdje bih rekla da je, možda je ovo Šilja, mada gore ravno, malo nakrivo nije. Nije ni široko da bude Ariel. Nema, čini mi se da nema. Baš ne znam, ne mogu, ajde, reći ćemo da je Šilja. Šilja. I bela kesica i Peč. Jao, super. Odlično. Baš mi je drago da je on. Naprimjer, više volim što je on nego da je, naprimjer, Edna. Ok. Tako da super. Ovog puta 101 dalmatinec Peč. Pozdrav.